правозащитных организаций. Более того, власти страны постоянно оказывают давление на правозащитников, вынужденных работать за пределами страны. Для этого спецслужбы через своих агентов ведут информационную войну. Агенты спецслужб Туркменистана, проживающие во Франции, Швеции, Канаде, Великобритании и России, а именно Мурат Курбанов, Акмухамед Джумаев, Аквилисапар, Мухаммед Дуиджи, Какамурат Хадыров и Максат Сапармурадов используют пропагандистский террор, оскорбляя правозащитников с целью дискредитации, обвиняют их в выдуманных преступлениях, якобы совершенных на территории Туркменистана, и угрожают им последующей расправой. В своих выступлениях они неоднократно говорили о том, что в случае необходимости неугодных граждан вернут Туркменистан красиво и быстро. В частности, это произошло с гражданским активистом Азатом Исаевым, который часто критиковал вышеуказанных граждан и который, по сути, был похищен в России и насильно депортирован в Туркменистан. Более того, именно эти люди выявляют инакомыслящих граждан для последующей расправы над ними за пределами страны и их родственниками внутри страны. Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы! Я, как руководитель правозащитной организации «Права и свободы граждан Туркменистана», хотела бы сделать опровержение нескольким выступлениям, которые были опубликованы на канале Мурада Курбанова, а также на канале Asylum Research и Global Assistance от имени нашей организации. Ни я, ни Юлия Серебренник не уполномачивали никого делать заявление от нашего имени или от имени организации. Данное выступление отражает исключительно личную позицию выступающего. Позиция организации предельно четкая. Мы занимаемся исключительно вопросами нарушениями прав человека в Туркменистане, а также репрессиями в отношении граждан Туркменистана. Более того, мы не контактируем и не связываемся ни с Мурадом Курбановым, ни с Мухаммедом Дуиджи. Я неоднократно заявляла о том, что они являются внештатными сотрудниками Министерства национальной безопасности. Моя позиция не изменилась. Ни о каком объединении, ни о каком выступлении с данными людьми речь идти не может. Bulun hemmeden boş gıyırpı. Inni bulun üçünü täze oğlun var. Inni ol Murat diýilýän oğlan o özümaňa jaň etdi, ýa-ni bir tiýlap, hormatlap, ýaşuly bir tanşyň. Gatyg zat. Menem oňa diýdim, sen diýdim, ol ýollaşyň nähillidim, ol türkmeniň gepine baraýmasyn mara ýanky yollaşyň garga bolsa iýmetiň poh bolar diýilýäni. Sen diýdim, nähil görýän. Aýbyr eýleräk beýleräk guruldy inni ýöne kim da jogap bermeler, etmeler. O jogap bermezmi? Onda jogap berşini gördüm hal murada. Ha, o şertim şahym etdi, göndir on ýerine. Ha? Ondan haýtyňyz lider kiňizden. Men eşitişime görä lider senem däl, Kakymradan däl. Lider aňyrdan şäher içinden gelýän ýanykla. Ha? Size näme etmelligini, nähili etmelligini bize gelen habara görä aňyrdan paýtagtdan gelýän ýanykla. Bu ne men sorajaktım la Imrad abi gellik her 7 milyar dolar nettik alı bildim ka. O hiç 7 milyar milyarlar bu kurkuşlar mesela burada edin ha. Balka alla doğara. Benim şol alanların içinde fikir ettim. Ha doğru mu kaysem? Yaman emes sokta ya. Men size bana bir minut verin men size düşündüreyim. Evet. Men Türkmenistan'da iksan zavodum vardı. Kan çıkaryadım ve un çıkaryadım. İnanın. Kan çıkarmak için hem statistikany aldırdım. Näil östürüp men maksimal her adam, her maşgaly günne kan alanna men abarotum näçe bolmaly diýip kekitlek gördüm. Kekitlek görsem ulzat däl eken. Näçip? Bizde adam sany az, maşgalada her maşgalada ýagny adam sany azalyp gidýär, ösýär, demografik kiçelýär. Значит, perspektiwa ýok. Biziň rynogymyz men adamda boldum. Biziň Türkmenistanyňky 1 ýyllyk ýa sahary gandy 15 günde çykarýar. Men bar abarodum şo ýerde, mysal üçin 7 milyon dolardan geçmeýär. Ýyllyk abarodum. Ünsür. Indi ünsür geldi keri şurada biznes etdi. Atlar satdy, at owurlady, eýtdi, beýtdi. Şoň bar abarody, 1 ýylda bolan abarody 10 milyon dolardan geçmedi. Mümkinler. Bize oraya alıcılık yani mümkinçilik yok. Eksport diye ağlar da eder. Şol jemleseňem 10 milyona barano. Indi ünsür. Sen abarodun 10 milyon bolsa, sen atlaryň, piçiklerin, ýa-ni eşeklerin hemmetini goşdyň, hemme atlar goşdyň 2 milyondan geçen. Indi barsyn sen 15 milyon etdiň. Ünsür. 4 ýylda şo firmany 15 milyon 60 milyon. Sen 60 milyon abarodun bilen utulun diýene sen elinden alanna 7 milyar näher çykýar? Maňa düşündirin şonu. Ine men
60 milyon 4 yılda abarol ettim. Ondan bir hükümet aytdı, mine siz meni elimden aldınız. Yine 4 yılda men şu 7 milyar yarım kazandım. Men şonu yani kim gördüm deyip. O ne çık ya? 60 milyardan 7,5 milyar. O yöne bir zat Türkmenistan hem yerde korkup kaçıpıyor. Bular 7,5 milyar koydu. Hiç kime cevap vermedi. Cevabını aldı. O cevabım yöne bir marallı cevap. O hiç yuridik nimeler yok. Demek hipotetiski da biz gözün önümüzde fikir edelim. Şunu 7 milyar koydular. Kim vermeli şu 7,5 milyardı? Kurbanı verir mi? Biz vermeli. Maşenlik, Türkmenistan'la maşenlik verip batıldı. Şöyleden iyi verildi Avrupa, aktivistler karşı görüşmeyeni. Yine Avrupa'da da yine maşenlik verip yine 7,5 milyarda Türkmenistan'ı batıracak oluyor. Ve yine de bizim pulumuzu oğurlayacak oluyor. Maşenlik de devam ediyor. Var ediyen daha değil. Bunun yankı daşına çıkıp pravazashita açıp bir aktivisti çıkardı mı? Nuri yadında mı sen tutulunda? Türkmenistan nemede, Türkiye'de. Han çıkıp ayttı mı şunu haçabı? Giyece gün yıl ılgadık. 3'ünü Alman, 4'ünü Alman çıkardık dedi. Hani bir söz ayttı mı? Ya ılgadı mı? Bunlar ne etti? Daşına çıktı. Türkmenistan akademiyasını deyip önüne pravazashita grant alıp oturdular. Bolu. Sonra ne ettiler? Şunu ulunup yine Türkmenistan 7 milyarda batıracak olup atak ettiler. Yine geldik yarizmin yüzü. Hakiki. Yo bu Murada 7 milyar değil oğlum derro hal murası yine pul. Ama üşüyorlar, olur korrupsiyon yerler da derro üşüyor. Yankı pul var yerde üşüyor maşin şirketmeye. Allah kayıt bayfami. Mesela Murat Kurban'a da hiç kim inanmıyor. Çünkü Murat Kurban Fransa'nın vatandaşı. Murat Kurban Fransa'nın vatandaşı. Murat Kurban'a da hiç kim inanmıyor sözüne. Murat Kurbanov ne için yalan söylüyor? Murat Kurbanov opozisyanı, aktivizmi özüne karşı görüştürecek bulup yalan söylüyor. Mesela Murat Kurbanov yalan söylüyor. Doğru mu? Doğru. Ne için yalan söylüyor? Aktivistleri, jurnalistleri özüne karşı görüştürmekli için bilip bilgeçliğin yalan söylüyor. Murat Kurbanov yalan söylüyor. Kıyvat oluyor, biliyor musun? Buna Murat Kurbanov biliyor. Bilenliği için özüne karşı görüştürmekliği için hem yalan söylüyor. Bu acı hakikat. Geldik Karizov. Atoğrusu. Bütün ömrünü atoğurlak geldi. Niyazfın bariyen yalak geldi. Türmeye batıldı, tutuldu, türmeye batıldı. Şöyleden çıkıp ne etti? Kaysa aktivisti korudu. Kaysa aktivistin tutulan aktivistin ağıtlarına etti. Yok. Özünü korudu, maşgalı olup özünü koruyor. Ne etti? 7 milyar hazır Türkmenistan'dan alacak oluyor. Yine Türkmenistan'ı batırıp halkın pulunu oğurlayacak oluyor. Yine. Murat Kurbanov yalan söylüyor. Kıyvat oluyor, biliyor musun? Buna Murat Kurbanov biliyor. Zombiler, liderinizi sıylayan bolsanız, liderinize hormat koyyan olsanız, gayrat edin, gayrat edin. Siz şunu lichit edin. Это очень тяжелая форма заболевания. Просто надо спасать человека, так стоит вопрос. Честное слово. Adam hasta, больной. Могу я видеть прокурора? Можете. Где у нас прокурор? В 6-й палате, где раньше Наполеон был. Sen olonku dönemler oluyor. Benim sen ne yanına? Bir mı? Hoca verdi can. Sen bunlar olonku dönemler oluyor. Murat Kurban. Sen cevap versene, sen özün. Cevap versene, sen Türkmenistan'a gaydın da kaç gaydın. Ne için pulak kayttın? Ne için sulatlar o arada gitler oktanayım. Yivde tuvalet kaldı mı onun siz? Hem yine bir Ses kestirip gürlü. Dinleyen bir mı? Gürlü cevabın al at verdin. Men siz taraflayınam demel beylik taraflayınam de önüme yani Kesilmeden zın efirden. huy pilotlardan yana var. Zın efirden kesilmeyen. Ben seni ganda onun. Efirden koyuyor onu. Yiban erkek olsan git vatan ne dediyen olsan. Götüne sikip pituh ediyorlar seni şu tayda. Liberty kesbiliyor musun? Kesbiliyor mu? Конечно, doğunun skeylin çortu muhammu. Özün uğra o sen beylekiler. Uğur diye otuyorsun lan. Özün ne için pul uğurlak kaydan adam. Kesbiliyor musun onu? Kesebilmeyen ne diye aledik girdim bari. Ayrı efirden TV bu provokasyon diye. Provokasyon. Kardeş sizin diyen
Вот я хочу задать вопрос господину Курбанову. Это правда, что он работал на вице-премьер-министра Туркменистана при Ниязове? Пусть ответит на этот вопрос. Генеральному прокурору Туркменистана Курбан-Биби Атаджановой от гражданина Туркменистана Курбан-Мурадова Йолы Агаевича 25 февраля 1960 года рождения признательные показания. Я, Курбан Мурадов Йолы Агаевич, в период работы с 2001-2003 года и в первой половине 2004 года в должности заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана курирует топливно-энергетический комплекс страны, используя свое служебное положение в составе преступной группы, а именно, председатель корпорации «Туркменнефтегаз» Ильяс Махтумович Чирыев, государственный министр, председатель государственного концерна «Туркменнефть» Сапармаме Туркудович Валиев и бизнесмен, владелец коммерческого банка «Сенагат» Мурат Клычевич Курбанов путем предварительного сговора и мошеннических действий в интересах иностранного государства нанесли Туркменистану значительный ущерб, похитив 48 миллионов 413 тысяч долларов США. Для осуществления своих злонамеренных и мошеннических действий с целью нанесения ущерба Туркменистану и в целях сокрытия преступных действий нами была искажена статистическая отчетность, представленная Институту Туркменхасабад и Министерству финансов Туркменистана о реализации нефтепродуктов на сумму 2 миллиарда 680 миллионов 926 599 долларов США. Фактически за этот период было реализовано нефтепродуктов на сумму 2 миллиарда 729 миллионов 341 тысяча 500 долларов США. Как я написал выше, разницу в сумме 48 миллионов 413 тысяч долларов США мы поделили между нами, членами преступной группы. Указанные мошеннические действия по отмыванию денег мы проводили по инициативе М. Курбанова, через принадлежащий ему коммерческий банк «Сенагат». Часть отмытых денег была переведена в Израиль на один из банковских счетов гражданки М. Кудратовой, которая является моей любовницей. Признаю, что продолжая свои преступные действия путем превышения должностных полномочий совместно с бизнесменом М. Курбановым, мы совершили измену государству, похитив государственного имущества на сумму около 100 миллионов долларов США. Свои преступные действия мы осуществляли через фирмы, подконтрольные М. Курбанову, заключая фиктивные договора по закупке зерна из Казахстана, реализацию туркменских нефтепродуктов и электроэнергии в соседние государства. Для осуществления поставки зерна фирме М. Курбанова под гарантию Внешэкономбанка Туркменистана был выдан Эксимбанком кредит на сумму 600 тысяч долларов США. Часть кредитных средств была нами похищена. Другая часть также была похищена мошенническим путем, а именно путем смешивания муки из высококачественного казахстанского зерна с мукой из низкокачественного туркменского зерна. Поддельная мука была реализована населению. В результате фирмами М. Курбанова не уплачено налогов на сумму 20 миллионов долларов США, тем самым нанесли ущерб государственному бюджету. Часть похищенных средств находится за рубежом на банковском счете бизнесмена М. Курбанова. Я полностью признаю свою вину и готов понести наказание. Мною в доход государства для возмещения ущерба возвращено 20 домов и квартир, 18 автомашин, а также 4500 овец и 28 коров. Я полностью осознаю, что совершил недостойный поступок и предал свою родину. Я раскаиваюсь в совершенном преступлении перед туркменским народом, перед нашим отцом, великим Туркменбаши. Чистосердечно признаю, что своими преступными действиями через предварительный сговор в составе преступной группировки нанес непоправимый ущерб независимому и нейтральному Туркменистану. Готов понести любое наказание и прошу великого Сапармурат Туркменбаши о снисхождении и простить меня за нанесенный вред нейтральному Туркменистану. Böyle bir kiçirak bir gurumanın bir baş tutunu. Fransa'nın vatandaşı, yani Türkmenistan'ın ne değişliyerim kalmadın. Yani şonu da oturup şonu bulunacak. Özüm şu yağdayda da oturup gitleşeceğim değil. Onu güvün etmesilik edecek, onu güvün etmesilik edecek. Derdim de şu tayda. Efirden kovduran olacak. Yani kritika edip başladık. Bir de eğer agent değilseler görmem vatandaşlar. Her da attığım mümkün. Yine şol efirde aydi. Adamla ünü vermiş şol efiri seyretseniz. Aydi, halk bizim zakatçığımız diye. Olur bize tölemeli, biz şonun için
Çıkış edip oturmalı. Bu ne mi kamersandın işi mi bu? Men öňlerem aýtdym ay. Kezapçylygyň işi diýip. Tarçuk diýip. Adalet üçin pul gerek däl. Azatlyk üçin pul gerek däl. Sebäbi sen öz azatlygyny görüşedi. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Ben size yüzlenyen dinlemem. DBT'nin fondunu kıyın vermen pul verişerim. Yine siz aydiyanlar. Murad ağa neyeme kömektirdiler? Kıyın vermen. Bizim fondumuzu kömek edin. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Adamlara listovka payla deyip aşkı vardı. Ey bunu polisi tutturdu zadetti deyip pul çöplediler. Kurbanı fiyalı pizda boğulur. Türkmen halkını puş içine miyasa edecek olur. Ey bu maşenik şu Murat Kurbanov diyeninizin maşenik men gözünü prama yüzüne aydiyan dakaz adam ediyan halktan pul toplamak spektakl pul toplamak için adamlardan. Повторите заклинание. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Ну не верю, не верю. Жалостливее. Больше музыки в голосе. Идите от себя. Слезу дайте. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Подайте что-нибудь на пропитание. Ya men lara ulu sözüme toğu da Murat Kurban piyalıp aylıklı işte temine şu bizim yana gelen de vara kartında gözüne tıkkırı $6,000 pul var o $6,000 pul var. Haç yavur melek küsün ya o sen deyip de $200 koyup giden de dem var ha biliyam $200 koyup giden de birler ne mi dem olsa iyi içkimize çinin puluyumuza yek ya o şodatlar var ha biliyam. Şonu bile eden oklar o. Gözüne tıkır cüzünde $6,000 du karttan pul çekmene gir bankamada oyunda $6,000 pul du. Ya şondan $200 o $200. Evet, dangdan 5'te turdum. Dangdan 5'te turup yunup ardınıp 6 dakika 6'da minip 1 saatlik yol ve gittim Varşava vardı. Varşava varıp Murat Kurban'ı alıp Murat Kurban'dan aldımdan sonra gönlümüz toplantı var. Yanında durup kamera çektim. Video roliklara çektim. Surata düşürdüm. Getleşiklerini rahat ettim. Eğer hizmet için ay sen şeylik geldin. Feşnede hizmet ettim bir para. Hatta $100 cümcüye kıstırmadı o gözden getirdi. $100 hiç tadı o ağam $100 şordu. Kûnu soğuktur ya. Kim sapacan etse barasın gelirim şonga. Ne soracaktım şuna? Ben cemiyetçilik kurmayalı hareket edip bilýärmi, yani misal üçin maddi faydan danat oklap, kömek edip şolar ýazatlarym edip bolýarmy şo sizin bu emeğe guramaňyzda. Bir däne tali men bir däne açyk edil häzir açyp bilem dokşony, bizim açatymyz gelýär ýöne. Şolar danat mümkinçiligi adı bar internet saýty adı bar şeýlemi? O bizim internet saytımız var. Şöyle danat berip bolýar, danatlar gelýär. Şo ýerde hemme danalar var. Sayta kurbanovmurat.com diýseniz, Türkmenistanyň biznesmenleri ýyllanýar. Bir toporda edip puluny ýitip gidip oturýar. Üýüşüp şuraya opozisiýadaňyz bize 1 milyon çık gerek. 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon men biz şunu alýas. 1 milyon pul fonda taşlan. Atçoddan mereli. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Alýas şulary. 1 milyon näme? 200 biznesmen açykdyňyzda şo bolýar. Ýöne siziň biznesiniňizam durýar. Ösörsiňiz, öňüňiz açylar, maşgalaňyzda size hemmeňizde. Häzir gaçmak bilen. Gaçardyň, problema ýok. Giderdiň, men ýaly 20 ýyl gözünüp biznes açarsyň. Murat Kurbanov yalan sözlüyor. Doğru mu? Doğru. Karamda nemen hakkında sen gurrun et diye. Ben de göğüne havadan gepne otu. Sen 52 kıyırdı. Karamda indi şoňsy bilen pulgadan jok. Bar gelen hasap Amerikalı öz illeşimiz, rayetler öz arasında cemlenşip bir illeşimiz $1000 pul veripdir. $300 yine bir illeşimiz uğratdı bir de. Olam yine daşar döwletden öz illeşimiz bir ayarlawany verdi. $300 yine arada Allah Murat Rahim ştaýyp gelenine, mikmançyga gelenine şonla $300 pul uğratdy. Jemi şeýlelik bilen $1600 bizim dernegimizde gollaw berdi. Ol gelen golluğun $300 Allah Murat Rahim'den belki bir $300 yine iyileştemizden. Allah Murat ağamdan sağ olsun gelenine göre bir dernegide kömek bolsun diýip demetdi. Şimdi şu wagt edil häzir bizim hasamyzda $1600'dan galan jemi $750 hasamyzda pul dur. Bunun başga da yine şondan naşary Farhat dostumyzyň özüne maddi taýdan gollaw bolmagy üçin $100, Eri dostumyza $100, menem öz öýüme $500
pul $500 gelen pulun $150 öýme puly berdim. Jemşeýlelik bilen 300, 100, 400, 100, 500, $650 şu ýerde harçlama yapıldy. $50 da yani elbette dolarda aýdýanda çalıştırıp bundan biz öz öýümizde produktu bir tane daha satın aldık da. Ve yine bir illeşimden hem kötönýän illeşimde de Russiýada bir illeşimde de $150 pul kömegini etdik. Onun maatına aýdyp oturjaklar. Jemşeýlelik bilen $150 elimizde var. $800 töwerem harçlama yapılıpdyr. $50 bizim özümüz nimet ýaşajak ýerimizde bir taneýamyzda produktu ol şonu ýaly. Netijede $1600 köp sag bolsun minnetdar iýveren illeşmede esasen Amerikadaky öz türkmen raýatlarymyzda illeşmede käsip sag bolsun minnetdarlyk aýdýan. Türkiýedaky illeşmeden hem içinden iýverenler ýangy görkezdim size IBAN'yma gelen pul ýanky Его кошелек в очередной раз наполнился деньгами. Ничего не понимаю. А это не золото. Пилите, Шура, piliçe. Mesela men Murat Kurbanowy goldayan. Men Murat Kurbanowyň ýyzynda. Oklay men muny Murat Kurbanyň öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?